Tomo-tomo siya solang nasakti pada ipakabor ng rumahawag ito. May mukumi solang nasangta pamaripi padukota. Tapapindek saro talangan puang maguang. Ule dimi paudian talupuran apa angka misana angka buang. Nang latuntong na ang bumito. Kia tu patuangka buk tujuh mepuang kumanggam pada di langit sola dunia. Salam alakam sola nasang gemepuang Yesus Kristus. Pada membasahi dua angan manasa torotolino lambe Pak Budian 42 angka 2 selako angka mapinana susidonga ungka bari salu Maarang tu dia tangku lako puang matua Bak kupiran kusule na minolo dio olona puang matua Pada aku mengambil syahadina wa imakan kumana kepada yang kemudi. Belana nakuan bangmo tahu kialo semua. Umba bira tuka penumpanmu. Iya tu ikut dia lain tu dia nate. Mamaling tu penakulan. Batengku. Iya betul tu baik tu yang tentu usaha berbeda dalam kali itu. Ranuan itu puang matua. Belana inang melakukan. Itu yang pertama siapa tenang.
Ulang bahasa ki ulang kami siya mengenungan itu kadang pun bermain surah Serona. Tulangan dari Pak apa katana sundul lako mintu utama aku diona kami bokoran nate ambek Pak tu nenek almarhum Yohanes Padudung Pak tu nenek Sela. Apa dulu jom itu latarang itu kadang puang kepala kamu totoran dalam sambayang. Si sola tomak rapu indede saya kantuk kujolo mi puang meno mati kalemi tontong bang ki kana saya itu mamasi kaboro mi bapa yang tama kali kanan nakatuang ki mui kira na agan kama susan diona te kami pokoran na te ambe batu nenek apa tontong bang sum diorang dan ni tunduikan tuang kima din rampo salama si solamin utama aku indete inan satu magiran kama direnak si solana sang ia matu menguasaikan si pakatana misaa solamisa kondongan neraka ki sorongan kandidat tu melo cuaca melo ki benapai komi puang saka saja makan laurang itu kadang ni Pak di pagar ini kita salam kimi tadi makan jam sampai mati kali ini umpo tetekan tuang kimi bahasa siapa orang isolana sang dan tekan menumpang ke makaren ilabungi moto temo kuangkaran lamai surak Pak Budian persalahan 062 Pak Budian 60 tahun angka maaf pisan nasir ko maafis yang 12 kamu malirang lako puang matua Pak Budian na Daud to nadio padang lili na Yehuda oh puang matua kamu mau ke penombangku kamu mau cukup yangla na pemaarang komi diatangku siya nakamali komi kalaiku Dio padang rangke siapa tak siya tangain di uai susi motola kuni umpenudu komi lantinan kabusungan launtiro pasambi siya kamala dirambi belan na iya tu kamasokanammi mandu maelo iya anna katuan lana pudi komi tongkat di lilaku susi moto ang kolong pudi komi ang detuoku siya diona samambi ang pula umpo pempala limangku ia tu diatangku butung la dipele isanda mamina duku la bela ate kumpudi komi tongku kilalai komi diong dali patinduangku siya maroya na untang na atanga komi bela nakamo memangkong tumbina siya diong toongan panimi kuni sende paiman tontong tu penang kula akak lako kalemi syami makanan mi usande na apa iya tu tonda ka sunga kula nakak tu ladi tombon lao rok ko mangapi na tana awi ato maya di sorong lako basi madaram syala na kota sindalu apa iya tu ratu laparan upaiman tetedio po matua mintu na tuto undudung sumpah usahu sangan na lama sabtuan karena ia tu sadang na mintu tumpo kadang orang lagi kamu menggede betul tu bersanta tuku bahasa siya tarang misalnya semalam kita menumpang ka di BPI nanti tolong doa amin lo kemintu rabu masusah anak ampo siya itu na putaman itu di pagkaborongan ko baik tak siapa orang yang dingin salam atambal ako kita solangasan bilang nako bagaimana sama minggu siya kita tama rambaan siya pwede duka salama si pamumali ipaiman si pagkaboro siya salam solangasan iya ke narampoy ki ipikutana susite
Den para katuapa mandu kiangga, mandu losong, sia mandu mailo, na ya tukatuan. Masih adakah yang lebih berharga daripada hidup? Iyan na di ko kiangga, ko tantu di maya-maya tongan, di toy manda. Saya kisusina na di paabentoyan, ina di pingkule-kule lapati, di ko ang kapwa pa isulit. Apa den para katumandu kiangga na ya tukatuan? Iyan na di pokada tukatuan, kusanga ya duka manamuro misa. Tanto tak ada sito temo te kena tak apa ya katua. Kabila na tuki yang toto saya. Bisa menikua naya matukatuan mairingan na apa tutup ikutan aku baden para kama arab dan dawan na den para kepula di lasong la dikiang enggak nak katuan. Ia kemarin pakalando di kemarin enggak katuan. Taruh den pada tumanduan na katuan. Ia keden pi apa kau? Tumandu losong pa la dikiang enggak apa naya katuan. Syukur kaboran sama pun lampak santa katu tema na katotomi ada semua den paya tu apa mandu mahelo den patu apa mandu kiangga na itu katuan iya matu kama sokanan na tuang matua kama sokanan na tuang matua maadin ki mekutana kumua apa rabanang na nama akada susi to tudang langai apa santa nakolan bahasa Indonesia sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup belanda iya tukang sokanan mi mandu mai do iya nakatuan ternyata den paya pale tu mandu loso mandu kiang enggak netu katuan itulah kasih setia Tuhan lebih berharga daripada hidup. Tomatong si usulan asam ya kita pelawan tokan ni. Tua panolai siana patongan daun ulang katuanna. Lata kabutui tu talu pangadara. Si tetena tua pamandu mailo nakatuan. Ben tahu. Maaf pisan paduna. Diona katuan nolai daun. Diona katuan nolai daun. Lampa apa santa malai sukumai itu katuan nolai daun tang marah belangna den tu pakdi den tu susah sia den bang tu tahu mak tang akarake laku kadena iya mate katuan na ponoi pakdi sia naluang bayo-bayo kamatian nalan pa pasusian daun kumua susi pada merangke padang tang nailne wai seperti tanah yang kering tiada berair. Pak Adi isa susah mak di umpamaran ke wai mata. Umpamaran ke kale na tumang tama rusak sia pena tangrapa. Sulu solanas. Dadi moi na tua tu daud apa si tonganna na tua marang ke motu kaleku, marang ke motu penangku. Tuo ki pa den pana jo. Saya masih hidup tapi kehidupan kita seperti tanah yang tiada berair. Katuan apa ani? Katuan natem Yesus. Kumbai nenek duka julai lan katuan ta tu agan susi teh. Tuoki apa mabanda atongan tu katuan ta? Maga satongan, maga sayu, tang di melon lendongan itu pamanta. Bayi biasa medikuasa mangku mereka batang rabu. Dari tua pak, siapa mulai pak tukatuan apa si tangan nak katua tu puru mo tukatuan iya tu. Tak ada tu apa di ranah. Katuan marangke. Iya matu anak katu daun, den patu apa mandumai lo naya tukatuan. Tua pikir iya apa samanta tongade. Tantu tak anak katuan susi te tunanga daun dia nggak salah nasab si di ranuan. Karena itu Daud mengatakan ada yang lebih berharga daripada hidup. Karena hidup ini tidak menentu, hidup ini tidak pasti, tidak bisa jangka. Tapi kasih setia Tuhan selama. Artinya hidup kita bisa dalam pergumulan. Dan memang kita sering dalam pergumulan.
Ya teka tuan tak bisa cuma padi. Sia na nenek cuma padi. Apa ya tu masuk anak na po matua tangkile ku saya lakona. Ya tu masuk anak na po matua undawan di padi. Dan yang itu mati pisang. Matung marina itu masuk anak na po mandu-manduan na katuan. Belang na ya teka tuan tanen si saudara situ. Pak adi yang susah. Namoi umbasi si bapak adi ka susah. Apa ya tu masuk anak na po undawan di padi ya. Ya mo padi. Tontong bantah. Siya tontong bata belang na kamasukan na buwan kunungan di Sulawesi. Iyang itu api bisa ma api buwan diona katuan na hanggang Daud. Bila na itu katuan marasan oleh Daud susi padang rangki siya tang na ini iwa iba tutu apa na ponoy tangi tang akadaki siya kakelokan naurungan ma akada tu Daud diona apa mandunay lo na itu katuan. Baktonan na kumua tontong duka panama Daud diona katuan mandumay lo na iya tu katuan marasan oleh ngalang pak alasan tadi pokada kumua iya tu katuan na Daud. Iya matu katuan nani tontong umperasai tujuan kamasukan na pumatu. Katuan dini tontong umpuni sumpakama di pumatua. Katuan dini untiro maleso tujuan patunggan dia pak tu kamatanan pena, pak tu karapasan pena. Siajen dini mentirerum, ke narampoi ki tido na kamasusan. Inde mate dini kenapa itu apa masanga Daud. Diona apa mandumelo na katuan, iya matu kamasukanan na puang matua. Terutama angge. Hidup bisa berakhir dan memang akan berakhir. Tapi kasih setia Tuhan kekal selamanya. Syukur soal nasib. Dari kamasukanan na pumatua tompo dia ngalan katuan tamandongan na kinawambi kita may paadi diyo na kamatian gumain ang masukan ko pumatua may rinting pala may kulambo taruno kinawambi iki paadi kinahubog ki bahat ulin biduga kamasukanan na pumatua na din matoto ungkaran di kay may sara alang katuan mandongan na rakakumua kamasukanan na pumatua ang tontong si pagaboro siya lamase lan katuan di suluk solana sama pendana kumaka masukanan na pumatu mandumay wana katuan belana lan kamasukanan niya to nah dia atu kapaarang nuan kumala tontong di bata sa sabara kenalam di ikite may dos sonalangkan kenadete ikite may tumiyan ng anukunan belana tontong mentira lumpang tu pumatuan din na matalumera suluk solana sama apa yan na di penarang ati katuan marasang talingkay kan belana ngatu mangtang akadapu ngatu laton tong katamali tubuh ngatu maya takamali itu pengatua manas saku malaton tong kisi kamali somanasa laton tong kisi pakabor somanasa mana ko tu karana buang umba ini